Cek cek tes tes tes. Halo. Oke. Selamat pagi, good morning. Good morning everybody. Bagaimana kabar Toraja? Oke baik. Kita saat ini di Rembon, Kecamatan Rembon, Kelurahan Rembon, Kabupaten Toraja Utara. Toraja pemirsa. Kita putar-putar dulu di udara sekitaran Lembang apa ini. Sarapiang kalau tidak salah masuk ini. Woi, alamnya sangat indah. Padi sudah mulai menguning di Rembon ini pemirsa. Oh, bisa mengisi makan kan ke lame parmit tahu. Alamnya Rembon ke Merara kayaknya ke atas ini. Rembon Merara. Kita putar-putar di sini dulu 360 derajat. Guys. Alamnya Rembon sangat keren juga guys. Weh. Mantap. Oh, ini Sarapiang masuk weh. Ini ke arah Kokang. Kokang sampai ke Tado. Saat ini kita posisinya di Tado. Oh, di lokasi prosesi adat Rambu Solo almarhum Petrus P. Pangadongan di Tado, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Hari ini memasuki hari penerimaan tamu atau Mato Tongkon ya. Ini akan berlangsung penerimaan tamu di Tado, di Kecamatan Rembon ini guys. Nah, di sini lokasi prosesi adat Rambu Solo almarhum Petrus P. Pangadongan yang saat ini akan dilaksanakan di mulai hari ini, hari penerimaan tamu. Jepries, dari jauh kita bisa melihat kampung kita. Oke baik, terima kasih sudah bergabung. Welcome, selamat datang di channel kita MM Toraja News. Dukung terus channel kita ini supaya bisa menjadi channel kebanggaan kita bersama. Oke baik. Oh, posisi saat ini persiapan untuk menyambut tamu atau menerima tamu guys. Masih pagi. Cuaca sangat cerah, kelihatan sangat indah. Kita pantau dari halaman rumah ini ke bawah. Masih persiapan untuk penerimaan tamu hari ini dalam rangkaian prosesi adat Rambu Solo almarhum Petrus P. Pangadongan di Tado, Kecamatan Rembon, Kelurahan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Oke, kita moto-moto dulu bersama Indo-Indo yang cantik ini guys. Oh, waduh, mau kami datang pergi kepala aduh. Ya. Datang pergi itu kepala, nah apa menjadi pekada. Oke baik. Ya, oke baik. Oke baik. Inilah artisnya. Bela-bela untuk teh nama kacamata. Oke baik. Bagus. Bagus. Iya, mantap. Oke. Ini Mapapangan kan nanti nih? Iya. Wah, kelompok Mapapangan ini rupanya. Wah, jadi siap-siap dengan sepunya masing-masing. Oke. Sepu yang ini diisi dengan siri pemirsa. Ada gula-gula, ada pangan ya.
semuanya untuk Jangan lupa iya. apa Oke. bintang apa ikuti terima Anding kasih. Pangadongan di Facebook ya. Oh iya iya, Anding Pangadongan. Oke. Iya. Mantap. kasih apa kasih lope Iya. lope Oke. Kasih lope-lope. Kasih lope-lope. Iya, kasih like-like. Kasih lope-lope, kasih like-like. Iya. Like. Iya. Oke. Halo. Ini live ini ya. Oke, mantap. Oke, persiapan untuk menyambut tamu hari ini ya. Sudah siap-siap. Jadi mereka ini akan pepangan nanti. Ya. Sudah siap dengan sepu. Sepu yang diisi dengan siri, gula-gula, rokok. Jadi amplop. Jadi itulah cara mereka untuk menyambut tamu hari ini. Iya. Jadi tamu-tamu yang akan datang nanti itu disambut dengan cara patole atau memberi siri, ya. Siri, Seperti gula-gula. itu. Siri, gula-gula, rokok dan lain-lain, ya. malam rokok dapat pernah ada tundi iya apa dia iya di belakangnya iya Raja kamu kok mau ini malam kok Wow, oke baik. Iya. sini kita ya pangan pangan. Iya. kita di bawah Oke baik. Weh, kasih pindah dulu siri ini. Wah, ini antik sekali. gila-gila Jadi Raja ini namanya. Apa lagi namanya kalau di sini? Salappa. Apa namanya kalau di sini? Ini. Ibu cantik apa namanya? Ini salappa ya? Oh, salappa. Oh, salappa. Iya. Jadi ini salappa namanya, pemirsa. Tempat siri. saya punya Indo ini yang paling Keren ya. Iya. Keluarga kami yang paling cantik. Iya. Sekaligus cerewet. Iya. Nonton di mana ini? Oke, di MM Toraja News. Nah, Toraja News. Iya, oke baik. Ya, nanti kita Oke, cari. terima kasih. Mantap. Harry Plaza info Bang Rembon bagaimana? Rembon bagaimana? Baik. Harry, terima tamu Miraka. Iya, menerima tamu hari ini, bosku. Nanti kita Kampung apa namanya ini? Ya, Kampung Taado. Iya. Kita di Taado. Oke. Baik, Rembon Taado. Iya. Mantap. Oke, baik. Sudah. Next. Oh, di sini lagi. Oke. Oh. Mantap. Oke. Iya. Oh, video ini. Mana foto Kak? Mana Aniel? Dia mereka Aniel ya? Yung pala. Oh iya. Video saja. Dia mereka Aniel Jong. Maksudnya mereka mengiru kopi. Kali 2 Depa Jong. Oh iya Kak? Iya. Wah. Oh di sini. Iya. Oke. Mantap. Oke. Jeffrey, yes. Oh iya. Ibu cantik baru datang kasih makan. Wah, mantap. Oke. Kita ulang kalau begitu. Iya. Kita ulang. Iya, mantap. Oke, baik. Oh, masih ada. Oh, masih ada katanya. Iya, di sini. Oh iya. Oke.
Oke. Oh, Iya. ini beta mama teman na. Iya, iya, iya. Oh, anakmu juga ada umur. Oke, baik. Keluarga siap menyambut tamu hari ini, pemirsa. Cepat di sini lagi. Iya, di sini lagi. Sudah. Di sini lagi. Videonya dari sana. Sabar. Iya, mentor aja. Iya. Oke, ya. Kali dua adik pajong. Iya. Cantik nah, ganteng semua. Iya. Cantik ganteng semua. Mantap. Oke, baik. Oke, baik. Iya, dempra ka, tayo. Ano tayo mo ko? Talo mo kali dua. Makka yai, makka. Iya, makka. Makka mo. Makka mo yai. Ya. Halo, satu. Halo. Halo, halo. Kurang. Halo. Kurang Halo. apa? Ya. Jadi tontoma di roletin tiko ya to bay tangga suruh. Ladi bay tete pasampanan di tangga. Ya, jadi anda dia tu bay tangga suruh itu no. Saya kong bay di tangga na sampai di patondokan. Oke, baik. Si taruh na ya teh. Tolong tarima ta, ulan na kosong pati papanganan lang deh. Wah. Barang gua. Latama mo tu tora tu nate emang betul tutoy pangalan sa pero eh. Mana saya do? Tabi anak tomati kurin do. Saya Ya mo. tu lantai dan. Munil. Suruh minum kopi. Minum kopi. Hari ini lah tapu, kode siapa Torona? Kenapa kami tidur? Kenapa kami tidur di situ? Kenapa kami tidur di sini? Saya duduk. Duduk. Oh, duduk Ji. Oh, gua kira tidur. Kita ke atas lakian ini saat ini posisi jenazah di atas lakian bersama Indo Tobalu, pemirsa. Oke, kita. Halo 12 dicoba. Tapi tamat pangarampak bulawan na tandung kalonaran si mantamate palisurara na tandung o sia-sia. Ondo pole kukua tabi lako mintu polo maraan di daw mandikan makalima na tarung bulawan na mimiikan daurena
Siya tabi ela komintu tumangka di tanda balo lan nagkaran pasangateng kumangka diato lako batang di kaleta pantan simisaki melo sa melo na ke ta pantanala mo katanang situro pasangan di batang di kaleta belan na makamban salurara salubuko manimpa ate may ulang rarak na rin bulawan na bubutang si piaderan to latumengka marampa tamate pangarampa bulawan latutun koli-koli rara tamate palisurara na hindi inan pentuanginan ya motoki pokadarara lakopos depan kumaya to salurara salubuko lampasaka kalena latumengka tamate rante kalua ya moto sang siturusan na bendamaris ludomitasia sang siturusan na keluarga paparice lamay siki sang siturusan na Indok Minggu Batu Api Ludominono ko Nempang Limbong sang siturusan na nenek na Epan Batang Bepare Longdo Katiapi sang siturusan na Iya, Kira iya. Wapenia Lambay Bokne sang siturusan na keluarga Indok Ongi Singki Isarapiang sang siturusan na keluarga Indok Ongi Singki Isarapiang sang siturusan na Papa Ira Bokne Sarapiang sang siturusan na ambe uni mirara sang siturusan na ambe uni mirara sang siturusan na Papa Tian Siki sang siturusan na Papa Tian Siki sang siturusan na ambe nela tado sang siturusan na ambe nela tado sang siturusan na ambe nela tado sang siturusan na ambe nela sang siturusan na Papa Tebri Nabire sang siturusan na Papa Glenn mirara sang siturusan na Papa Wilson Birau sang siturusan na keluarga almarhum Bapak Nun Durian sang siturusan na Nenek Anggun Kasia sang siturusan na Indra Kasih di Panglil sang siturusan na Mama Epi Sorong Papua sang siturusan na Nenek Soni Malue sang siturusan na Bapak Leon Surabaya sang siturusan na keluarga Nenek Sandi Tanggolan sang siturusan na keluarga Ronald Randa Batu Papatin Pak Atengko Mingkendek sang siturusan na keluarga Martin Randa waktu Bapak Erik Batin Komeng Kendek sang siturusan na keluarga Martin Randa Bapak Erik Batin Komeng Kendek sang siturusan na Adi Balikpapan sang siturusan na keluarga Nenek Sati Tanggolan sang siturusan na Ambe Arni Siki sang siturusan na Ambe Arni Siki sang siturusan na Arni sang siturusan na Ambe Nani dan Lumadu ya matatu salurara salubuko sang kamotuning kagabate bakpamanik narante kaluar na siulang rara ato makan na meminta sama mai siya yato nan buang ina jadi kita lelako kita mintu solangasa mangga tolimbang lagte rante kalua kumuha lako kita solangasa tu mangka di papasan di pasanante ko lako batang adi kaleta kade ta sakta sadio mo solangasa kalau tari mete me salurara salubuko ndongan na lako mintu to maarapo kade me sakta sadio ko jong topinan pangpapanganan Pak Tondo kan tidak kau pindah ya, memang titik tulan ya. Ada apa? Onyel. Susu mo ko rambo mo gua. Hah? Susu mo ko rambo. Mata. Saat ini sedang berlangsung kegiatan Marintin Mabadong. ya tutup itu angin dalam si
Ini kelompo babarong dari Merara yon. Dari Merara. Talion. Dari Talion. Dari Talion ini pemirsa. Kelompo babarong dari Talion di Kecamatan Rembun. Oke baik, itu sudah satu lagu atau satu bating pemirsa. Luar biasa. Kelompo babarong dari Talion. Bisa pemanasan, misa apa lagu le? Oke baik. Apa nak kuah bating? Ang ito na marin. Warna indek barung-barung di Pamadatu. Pada latibong kaaran dan dipuduki pada tikil lang-lang. Rombongan kloter pertama pemirsa sudah memasuki ruang penerimaan tamu ya. Tarik. Pada tikil lang adara alengko dililaki. Gelan na lang ang pagkantinambok. Sebentar memasuki ruang penerimaan tamu rombongan kloter pertama di hari penerimaan tamu atau Mak Tutongkon. Ritual alat rambut Solo almarhum Petrus Pangadungan di Taado. Tanah Toraja. Halo. Saat ini sudah Coba halo. di ruang penerimaan tamu rombongan kloter pertama. Langakan lampu kada-kada nene rekekan lampu bisara tumatua. Ini yang punya nenek guys. Iya, yang punya nenek bersama teman-temannya. Mana laki-lakinya? Tidak ada. Oh, perempuan semua di sini. Oh, tidur. Laki sapa apa duka rantai kalua laki sapa paduka indetan duma sia-sia. Tidur pale. Semua rantai kalua laki pokadara laki satu lawan laki den komi. Laki siri komi lantai. Bangga ani kita rantai kalua. Lalangan kante tongkonan kadang ladau kante panito bisa lalangan lau. Rudunan bulu ada awan kana tanan talang to nene esak kak mangkanaran dukubulala atau todolo di kutau bunga. Ulang arara anaduka inde dao gaya matara pangarendem bulawanna inde ma adikatu di paturu-turu to mamma dao palan kamanikina di parut reto yaga dao sondongo bulawanna. Jadi patiran ada anak tema awal to temo di tangannya di sarana waktu aku atau merasa di palendo tamarate keluar di patutung tamarate
tunggu masih. Ia memetundang mali ia coba aban alekuang ia memeru yang keborok makopet tutuan na koli rara antara usang ratu yang take desang tiakara. Pada ditundang mali kama teba aban atok doko kama teba ali puri kari. Inde pada mananai dendang rambua fitna kalambunan pula tunan na kabarrean na tema angoto temo. Si pangulaman na ito tamate ba ako naninginarang teka mo si korong tamate na si tundang malik minuka gayang tarapan ang dalawa parang di uang tengko na may parang isarapya at every day ay pagpetulan ng uliyan ay kapite parang mga yung isarap lebih bulan pantat tiba aja mega aban alembang makalimana tuna turiang nasi ayo kalamba iya si baru barang ate sarapa abang Sementara memasuki ruang penerimaan tamu kelompok keluarga Mapapangan atau membawa siri guys. tuna turiang nasi ayo kalamba si baru barang sarapa mati umbak lamai padang di merah angin narara ama aparang-parang makalima nasi ayo kalamba si baru barana lendu tamate bak mamaniki narante kalua tutun koli rara tamate tandung mas sia-sia pakatongkon nia batu rupan na tiumba iya pantarisan makarain na anggan na tope tundan ulelean tope mabanu na iya disara tiumba lamai pada di kalembang anggen nito na korok londong rante kalua na tinti saungan inde tandung mas sia-sia antalau sang ratu yang nakene sang tiang karat antamin kara apa tamate rante kalua anta tutun koli rara tamate tandung mas sia-sia tamin kara apa ruko barung di pangada tutau di sumuyong bawaran apa dari borong yang terkasih di orang tuyuk nakamanan dena barung datu di kulang rumah sudah di romporola di romporola Kosong siya. tulah tangai si Pirolinggo coba arah putalanga si Demanta rupa coba kaponan na angga taruh pulawan na ide daw maalika rendeng pulawan na ide daw gayang tarap waktu di paturu-turu to mama daw palangka manikina lampe lombo ruki daw sarat de pakaki di kota de lobangan iya salaman kita bangun salaman toh maka ini de besorongan seputara de palai de besorong nampe apa kamu perang rangi manitangan apa kamu pedirinya manitangan dalam itu maka lima anak tene kalau kurang kata kamu perang mani bongkong bulan tangan apa susi mo yakin amat pikir maka bulan tangan di lantai apa kamu tangan di bawah tuita biar nanti mati ia lantai kamu sidan ia kandung mas sia-sia bila tak ada meruka ia yang terapam membokok poin dedau adi bapak tu tiba tiap mereka tu masuk katutai tiba bapak leleng nak tuang pak wasena ia tu tumang pada mata ladi tu nak rakaya lagi ladi mana air kakek apa kilen kena sanda sini sapi Kita mau saja baku pakai kamu dan Soma quema, esa vara, esa vara soma. Matira mar. Iya, kok tahu ya. Terus
Mana supir? Sa bara bang, saya jadi tambay. Kilurmen, kilurmen. Lebih terlihat bahwa sudah mereka kubitik sudah kalian tangan di pakai baru kan bulan kaki bulan sudah kilo kembali di gua baik kamu yang pokoknya tentang dia pokoknya tentang orang berbayar apalagi kebuan dipotong gunakan lagi yang di panggung panggung yang apa semua Rodi, kita main ke foto di gandok. Belang saya lagi bersama Belang kisah rumah inang kamu tuh malu apa tim itu masih tuh karena apa inawam itu ditunggu Oke. Di like bintang Iya. Terima kasih. Kita membawakan yang akan tolong kita politik ini makulah pembeda takkan dua saya lampu. Ia betul katokonan kamarin tinan benda malis. Betul bak domentasiya ram pembeda tamali tutup kaborong lapang Rio. Katokonan kamarin tinan benda malis itu bak domentasiya ram pembeda tamali tutup kaborong laku Bapak Ana Charles. Katokonan kamarin tinan keluarga Papa Rice jumpa lamai sikti Rampo mitanda mali tutun kaborok lako Papa Ajoni. Katonggolan kamaritinan na indok minggu batu rapi. Tumbak dominono ko lempang limbong. Rampo mitanda mali tutun kaborok lako Papa Ana Charles. Katonggolan kamaritinan na nenek na epat batu ambek pare. Tumbak domilong do kandi api. Rampo mitanda mali tutun kaborok lako Papa Ana Charles. Katonggolan kamaritinan na Papa Ira tumbak lamibok ni Sarapiang. Rampo mitanda mali tutun kaborok lako Papa Joni. Katunggonan kamaritinan na Ira Lapenia. Jumpa lamibok ni Sarapiang. Rampo mitanda mali tutun kaborok lako Charles. Katunggonan kamaritinan na keluarga Indo Bongi. Jumpa lamay sikti Sarapiang. Rampo mitanda mali lako Papa Joni. Katunggonan kamaritinan na keluarga Indo Bongi. Jumpa lamay sikti Sarapiang. Rampo mitanda mali tutun kaborok lako Papa Charles. Katunggonan kamaritinan na Papa Ira. Jumpa lamay bok ni Sarapiang rampo mitanda mali lako Charles. Katunggolan kamaritinan na Papa Ira. Jumpa lamay bok ni Sarapiang rampo mitanda mali lako Papa Ana Charles. Katunggolan kamaritinan na Ambe Uli. Jumpa lamay merara rampo mitanda mali tutun kaborok lako Allo. Katunggolan kamaritinan na Ambe Uni. Jumpa lamay merara rampo mitanda mali lako Papa Nawindi. Katunggolan kamaritinan na Papa Pian. Jumpa lamay sikik rampo mitanda mali lako Papa Najoni. Katunggolan kamaritinan na Papa Napian. Jumpa kami sikit rampo mitanda mali lako Papa na Charles. Katunggolan kamaritinan na Bene Lanjutado. Rampo mitanda mali lako Papa Adipa. Katunggolan kamaritinan na Bene Lanjutado. Rampo mitanda mali lako Papa Najuan. Katunggolan kamaritinan na Bene Lanjutado. Rampo mitanda mali lako Mama Alan. Katunggolan kamaritinan na Bene Lanjutado. Rampo mitanda mali lako Mama Caca. Katunggolan kamaritinan na Bapak Petri, jumpa Jomina Bire, rampo mitanda mali lako Tomalu. Katunggolan kamaritinan na Papa Aglen. Jumpa Lamen Negrara, rampo mitanda mali lako Allo. Katunggolan kamaritinan na Bapak Wilson, jumpa Jomina Berau, rampo mitanda mali lako Indo Tato. Katunggolan kamaritinan na keluarga almarhum Mama Nun. Jumpa Lamay Durian, rampo mitanda mali lako Tomalu. Katunggolan kamaritinan na Nenek Anggun. Jumpa Domitasia, rampo mitanda mali lako Papa Anggun. Katunggolan kamaritinan na Indo Tasik. Jumpa alam may kamlang rampo mitanda mali lako Tomalu. Katunggolan kamaritinan na Mama Epik. Jumpa alam may Saro. Jumpa Jumi Soro, Papua Barat, rampo mitanda mali lako Tomalu. Katunggolan kamaritinan na Nenek Soni. Jumpa alam may Manuel, rampo mitanda mali lako Indo Utto. Katunggolan kamaritinan na Papa Leon.
Jumpa Jomi Surabaya Rapo minta damali na Kota Balu. Katukuran Kamarintinan na Kiluar na Nene Sandi. Jumpa Lamay Tambolang Rapo minta damali na Kota na Charles. Katukuran Kamarintinan na Kiluar Karun ang Randa. Pak Jumpa Pak Ben. Jumpa Lomi Batik Komikete Rapo minta damali na Kota Balu. Katukuran Kamarintinan na Kiluar Kamartek Randa. Pak Jumpa Pak Eri. Jumpa Lomi Batik Komikete Rapo minta damali na Kota Balu. Katukuran Kamarintinan na Bapak Kristen. Jumpa Lomi Tumakin Rapo minta damali na Kota Charles. Katukuran Kamarintinan na Kiluar Kamartek Randa. Pak Jumpa Pak Eri. Jumpa Lomi Bateko Rapo minta damali na Kota Makaso. Katukuran Kamarintinan na Kiluar Kamartek Randa. Pak Jumpa Pak Eri. Jumpa Lomi Bateko Komikete Rapo minta damali na Kota Pak Nimba. Katukuran Kamarintinan na Ante na Petapulang Rapo minta damali na Kota Pak Joni. Katukuran Kamarintinan na Amarhum Loka. Jumpa damay kole sawangan Rapo pulang Ramakapan tutup etua. Katukuran Kamarintinan na Adi. Jumpa Joni Balikpapan. Halo. Minta damali na Kota Pak Joni. Katukuran Becky ko pimbe sini tanta. Becky bira ko pimbe. Katukuran Kamarintinan na Arni. Jumpa Apa? Oh, tidur lah namanya. Makkah di foto Makkah ya. Set Niko Store berduka cita. Oke, komandan siap komandan. Bagaimana kabar Sulawesi Utara komandan? Semoga sehat semua. Bravo komandan. Adek, tuak. Benituk tesang mana selalu tante? Nah, malah ada aku nasude. Le, alang kita tuk teru ya, kita tuk teru le. Le, ya kita tuk teru. Yo, ada kok tuh. Tuak, mantap. Tuak. Wah, merasa betul aja guys. Manil, mau hidup kopi kok? Kalau kau kopi lah kau tata. Para kok bila ko tatak kila mangiru kopi ko. Nanti ponakan niya Rambo guys. Siwang mo Rambo. Mas. Di rumah kayak rombongan muda-muda sama. Lu berikut kopi yang penting mana kami pindah-pindah. Terus demi ikut kopi pertama gitu. Ada bang. Drona berapa ya? 3. Ada bang. Oke. ¿Por qué me parece que? Katukuran Kamarintinan langsung informasi Jumpa kami makale Rapo minta damali na Bapak Anifa. Katukuran Kamarintinan na Bapak Firman. Jumpa kami Kanikian. Rapo minta damali untuk kaburan Bapak Kudu. Wah, budak lu ti rombongan di basa le. Rombongan samai berkapira? Oh. Katukuran Kamarintinan na Ametan Timba para Redusan Buataru Rapo minta damali untuk kaburan laporan Reski. Katukuran Kamarintinan na keluarga Kabu Makanan Timba para Redusan Buataru Rapo minta damali untuk kaburan laporan Makanan dan Belantan Buluan untuk Bukang Pilihan dengan Bukang Kedua. Katukuran Kamarintinan na keluarga Kabu Timba para Redusan Rapo minta damali untuk kaburan Turing Kabu Bukang Pilihan Rapo Kedua. Katukuran Kamarintinan No conozco con mi tata. Voy con mi bendambang. Langsung. Iya. Turun mau mata. Oke. Terima kasih. Timba para 5 kali. Rapo minta damali untuk kaburan laporan ini Reski. Katukuran Kamarintinan na Papa Yel. Apa yang mesti turun itu? Rapo minta damali untuk kaburan laporan ini Reski. Katukuran Kamarintinan na Papa Yet, Bapak Niel, Timba Padang Rebusan Buataru, Rapo minta damali untuk kaburan laporan Papa Windi. Katukuran Kamarintinan na Ambe Andi, Timba Padang Nono, Rapo minta damali untuk kaburan laporan Papa Windi. Katukuran Kamarintinan na keluarga Buah, Timba Padang Kator Ruan Batu Surat, Rapo Daulang Rama Kapan Abretin Bukutang Simpiaderan, Rapo Metua. Katukuran Kamarintinan na
Papa Nadewi, jumpa parang di Jakarta, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Caca. Katong kurang kamarinanna Rituan SPD, jumpa parang di Sangata, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Dipa. Katong kurang kamarinanna Rituan Urip SPD, jumpa parang di Sangata, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Juan. Katong kurang kamarinanna Nenek Wedi, jumpa parang di Durian Pangrempa, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Tobalu. Katong kurang kamarinanna Papa Arjan, jumpa parang di Tumakke, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Iren. Katong kurang kamarinanna Ambe Eli, jumpa parang di Bone Sarapiang. Rampo ulang nama kapan na Brenden Kukutang si Piadiran, Rampo Metua. Katong kurang kamarinanna Mama Yosua, jumpa parang di Kamering, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Najoni. Katong kurang kamarinanna Mama Yosua, jumpa parang di Kamering, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Joni Pangadongan. Katong kurang kamarinanna Solda, jumpa parang di Kalembang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Najoni. Katong kurang kamarinanna Papa Rensa, jumpa parang di Makale, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Joni. Katong kurang kamarinanna Mama Iren, jumpa parang di Manado, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Nenek Nike, jumpa parang di Bokang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Mama Sandra. Katong kurang kamarinanna Yakolina Sareum, jumpa parang di Bokang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Mungin Sidi Sareum, jumpa parang di Bokang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Suleman Saleda, jumpa padang di Seriti, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Papa Ade, jumpa padang di Kokang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Dita. Katong kurang kamarinanna Nenek Rein, jumpa padang di Tong Ulala, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Tobalu. Katong kurang kamarinanna Tanta Berta, jumpa parang di Taparang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Papa Ade, jumpa parang di Kokang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna keluarga almarhum Nek Pulo, jumpa parang di Bimpion Sarapiang, Turang kurang ulang nama kapan na Brenden Kukutang si Piden Rampo Metua. Katong kurang kamarinanna keluarga almarhum Abang Street Papa Mega, jumpa parang di Pampang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Leo. Katong kurang kamarinanna Mama Mika, jumpa parang di Boru Rantipau, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Tante Tei, jumpa parang di Jayapura, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Sandra. Katong kurang kamarinanna Mama Alpa, jumpa parang di Jayapura, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Mama Pian, jumpa parang di Jayapura, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Mama Seli, jumpa parang di Kaladun, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Mama Amsal, jumpa parang di Taparang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Ambe Bongga, jumpa parang di Tombang, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Sandra. Katong kurang kamarinanna Mama Krisma, jumpa parang di Buataru, Buntu, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Windi. Katong kurang kamarinanna Papa Erik, jumpa parang di Sanata, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Dipa. Katong kurang kamarinanna Silas Silende, jumpa parang di Sanata, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Dipa. Katong kurang kamarinanna Silas Silende, jumpa parang di Sanata, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Juan. Katong kurang kamarinanna Papa Erik, jumpa parang di Sanata, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Juan. Katong kurang kamarinanna Ambe Tania, jumpa parang di Papua, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Papa Caca. Katong kurang kamarinanna Nenek Citra, jumpa parang di Repot, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Tobalu. Katong kurang kamarinanna Indo Embon, jumpa parang di Papua, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Mama Alan Street Aning. Katong kurang kamarinanna Mama Robi, jumpa parang di Merara, Rampo Metan Damari Patu Kaboro laku Nenek Reski. Katong kurang kamarinanna Mama
Mama Robi, Iba Padang di Merara. Rapo metak namari na Batu Kaboro laku Mama Rizki. Katungkunan kamar tinan na Bapak Robi, Iba Padang di Merara. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Bapak Windy. Katungkunan kamar tinan na Bapak Robi, Iba Padang di Merara. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Allo. Katungkunan kamar tinan na Nenek Robi, Iba Padang di Batu Sura. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Nenek Rizki. Katungkunan kamar tinan na Mama Epan, Iba Padang di Batu Sura. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Rizki. Katungkunan kamar tinan na Mama Agus, Iba Padang di Panglen. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Tobalu. Katungkunan kamar tinan na Naomi Kula, Iba Padang di Panglen. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Asri Bangadongan. Katungkunan kamar tinan na Yan Taru, Iba Padang di Panglen. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Papa Tipa. Katungkunan kamar tinan na Papa Kesia, Iba Padang di Panglen. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Nenek Nadita. Katungkunan kamar tinan na Mama Kesia, Iba Padang di Panglen. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Sandra. Katungkunan kamar tinan na Ambe Ramba, Iba Padang di Buka Talian Sarapian. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Windy. Iyo kitole me kataber ko sulen ka makarang itemi to ronto di puambet makalima to ronto di poindo to disulang karang poboyo bay melo sa melona ta ko karang mabatulen tekta ta tilele la kutu ina na patuang kiluar kana dako pakakida ko beto tani pasundul katungkunan ta kitole ki kuat abet ta karingan mo kaleta. Katungkunan kamar tinan na Indo Boy, Iba Padang di Sarong. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Charles. Katungkunan kamar tinan na Papa Kita, Iba Padang di Karapa. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Papa Windy. Katungkunan kamar tinan na Papa Kita, Iba Padang di Karapa. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Papa Charles. Katungkunan kamar tinan na Mama Rigel, Iba Padang di Mamuju. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Papa Windy. Katungkunan kamar tinan na almarhum Nenek Syekh, Iba Padang di Tongkonan Tong Durian Parapo. Turapo metak namari Batu Kaboro laku Tobalu. Katungkunan kamar tinan na Mama Agung, Iba Padang di Marimbo. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Tobalu. Katungkunan kamar tinan na almarhum Nenek Yoel, Iba Padang di Muri. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Tobalu. Katungkunan kamar tinan na Nenek Restu, Iba Padang di Sarong. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Nenek Rizki. Katungkunan kamar tinan na Ambe Tiso, Iba Padang di Patang Kone Sawangan. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Tato. Katungkunan kamar tinan na Ambe Tiku, Iba Padang di Ria. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Papa Kepi. Katungkunan kamar tinan na keluarga Padung, Iba Padang di Merara. Rapo metak nataru kosios kami isi duran dari Rapo metua. Katungkunan kamar tinan na keluarga almarhumah Mama Tina, Iba Padang di Bae. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Gion. Katungkunan kamar tinan na Nenek Tian, Iba Padang di Bae. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Gion. Katungkunan kamar tinan na keluarga Dede Rompo, Iba Padang di Mugi. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Bapak Tuan. Katungkunan kamar tinan na keluarga Nenek Hansel, Iba Padang di Mariani. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Bapak Tuan. Katungkunan kamar tinan na Mama Uli, Iba Padang di Makassar. Bila nataru kosios kami dari Rapo metua. Katungkunan kamar tinan na keluarga almarhum Ambe Osi, Iba Padang di Talion Osi. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Tobalu. Katungkunan kamar tinan na Mama Ute, Iba Padang di Papa. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Edi. Katungkunan kamar tinan na Wepi Pakiri, Iba Padang di Makassar. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Asri Pangadongan. Katungkunan kamar tinan na Wepi Pakiri, Iba Padang di Makassar. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Atning Pangadongan. Katungkunan kamar tinan na Martin Pakalo, Iba Padang di Makassar. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Mama Edi. Katungkunan kamar tinan na Tina, Iba Padang di Jakarta. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Papa Ngaso. Katungkunan kamar tinan na Papa Kila, Iba Padang di Tina dan Tetayo. Rapo metak namari Batu Kaboro laku Papa Ngaso. Katungkunan kamar tinan na keluarga almarhum Nenek
Sakti Timba Parang Tina tayo Belanda Matar Kosyoso Minggu Turandani Rampone Tua Gatong kurang kamar dinana keluarga Esa Timba Parang dibuat taruh Gamara itu arena Palawa. Umpote Tirana Gatong kurang Arena. kamar dinana Mama Jumpi Tama itu mga arena to temo, tapo mo. Dituto mo arena. Untuk kaboro lang ko Papa Windy Katong kurang kamar dinana Ambe Saso Katong kurang kamar dinana Ambe Saso Timba Parang di Merara Rampo mitanda malik untuk kaboro lang ko Papa Windy Katong kurang kamar dinana Nena Windy Timba Parang di Merara Rampo mitanda malik untuk kaboro lang ko Papa Windy Katong kurang kamar dinana Papa Tian Timba Parang di Surakan Rampo mitanda malik untuk kaboro lang ko Papa Windy Si tarun na rombongan na Bapak Iren Gumi Nadire Rapo ditanda malik lagu Bapak Riyad Nadire sang siturusan na Bapak na Rasia Timbak Joni Malinaw Rapo ditanda malik lagu Bapak Rio Si tarun na rombongan na Bapak na Iren Nadire Rapo ditanda malik lagu Rio rombongan na Bapak Lipa udah may bamba kasiya Rapo ditanda malik lagu Bapak na Anggon Bersalam limas yang sabuk sang arara Bapak gantianan Bulawan Tatinadong ka Bapak Pirangit Tagamayri Patabit din imani sama sakmo joran dan dipuduk kina detek darang lengko dililaki kiko tabe sip pakalolo tenginan protokol Karang kuat nyampe kaki denang nindok langan ditimang mang bulololo reke dirante palak mang pulang tangti seno langan di bak telong sarate dan kini timang buru sumangat atau umpama